maluili tasil silmera. Arad rogol guk mosbil tunin mertial to wetsi program ra. Ako si sakla. El algel itasil sendi ngak makambes. Agidir kemul mul mistria te al tirgel. El gester mam to lungul o Christmas. Magi ملمول مدي كمان الترول جوجل قلت اجي ولد سوام الجريلا اجي ملادو التغور ابلور بلاو من قوم تير مام الترون و وسوسر البك لا هذا المسبيل كوكتونين ويلو دو سون يغام بس فامي باغو دشي اولغين ولا غورغاوم بابورا هيك السبجكت رغاوم مداس من جوك مكلاب الجور الى السيل سبا دو الجريلا دو المول مرتيال بروجرام كده يا مسؤول ورا دومي Kaya kalau misalnya reklado ng huli nila kung pagsela kaya ko bisa akla. Sel niya at tara tokoy suakal mo o tat sel niya niya press conference ra Eli. Eli etiyang ako press conference el presidenta amlay manglirelease el special press conference yang mereka mora augurura Taiwan mo nga nilutal may magagil may lam musisi makatala tala kaya ulo mes ni ero sira at mela press conference Eli mal ne beto issue alangay lo al share ni mal minister sel cloud to ko ora idunga kadira lang artia dili sel no break ma akilu mo gernira Vice President Minister of Justice Sergidra Vice President Senior le quase in gora mal clo ato era belu marael wase na mo start telmu telngarnya makita klaro drugs illegal drugs al serapu mang dilul wase ng sebel ngartiang di bla katak lo ay seng wise wala ngarnya lo mes sarngi di ser clo issue albang lergia Ablur Belau, a Ministry of Justice, Office ng Attorney General, kasi sel segum tukut makliagay sa Arbulis orior tirma Attorney General. Maselabor Office ng Attorney General, tira mo marokun siyoko mo gut makliaw tutak, ngusel tutak mo file ng record. Say the process, awala mate el dia kala mga mo. Lengaraw dia ka according to Vice President ang kasi obisra etia o spera a prosecutor el handle ay lurior drug trafficking cases sige dia dibus obisra attorney general ela mangara masengara effect ngi agay sa ngara matal attorney general and then dia kalabol file record leng dire ka sa matamal al file el sum to file ang arata nga yalla maltir for spirit trial lula say al sum to file al sel okatiu club say ang giren na moria karnari ya la nga gel nga obisra attorney general mo mo korselurior and they risk lua say to mang modia ka matamal legal case ti melat adrak sa bulu amral mo klo magay sa mla file up ra olbi attorney general dia ka karnari saya terala ngalabul to ko lagari lang kami ka imagine sel sugum kata uriore kata trial law enforcement om dem wase imbol sibel ngani ka nagari le mukpol maregal masim say le amokte kata mula kalura say masel ngarngi maknito lomrura sila blu at eliminate ngi mal ube kata ngulo sang sin mal di merio se dia karela mang sisay dia ako na sa beso kalmo metial dia ngol do siya merngilo asi kada mlamor point mlamo sobre al sigum ko tamde emertir and din dia kasi adol tutak na til lentak say gidel partra urior le diga sa el sigia sponsor prosecutor mi dia kita ulm vice president ta say nga ulm dia kasi loisi vice president ta say ngarnya udo del budget el maharaw tirkal ad hukum to mo sigra ad sila mo sigra ad of course ko sigra tirgele ewal tirgal mla pasra gire bar association tanamo credential ending was man mo ka highly competitive ureor la
Masel sugum ka dos pe ertial ngarngil salary na blue belaw 50,000 el mortigal assistant attorney general. Yang la aviagal el attractive enough el ruling el ngaram rigel el mo se marial merbela e mergo apply me melarta gidel el position ra obis ra attorney general mangbuk timlet tiging la vice president wasi lagi dia amla ongos in mo ngaradar tela lagi sa adon mo melarta gidel otherwise yang dia akumdas yang aku lereng seringi sel makita no ngil to ya tiaga belmente gidel el bang rabdiu ya gautla akla Kau rakyu itu memang masih mak tuptel lagi Yudi wedi leng. Halo saudara vice president tu vice dia kan ngaran merul gil belau. Abela amra la drak sini every day. Mungkin kita ngaran ngarba belau la drak sini abela orang kita belu. Ya kum das sel dangerous sel suku marangal ka mosoy sura drugs. Inga ka amle tal member parents association mak matang nitel problem lek na training ni. Sel hara inga kidle meth. Trigger sel ngara brenner gauru la malakam lutul mamlaring betarus. Leng sel klungnyole la brenner gaul reach ngi climax ra minder gau. Amodia ko tiger ngi ngi dilger ko moblol mo. Sel bom addict ngi e ko moror. Como malmal lemal beto kay gel underlying problem dial gire el moit e do saudrtia. Legunan sini man kita nolak, metirkan meladrak, teman-teman meladrak sih kami usik adra la armi. Malu betul malu trau. Malu bukti ka program ra government to de morang al bela loral oblil. Akrim membera senator agital. Meral promoter adrak free society. Ikan bin srar bui glo se bomo sports bomo korang. Ela semla mo oit. Mangla dia question ra siya bulwada abu. Di nga nga tokol bala siya kadam na tobo me adrut. Kirdim bil logo ngi legi da tara kotul marad isedra a penalty ra tokol drugs. Masira omri gole about 3-4 years ago. Ito di lung mlamo na iril gay sa dangal mall officer attorney general. Mang girel al inside problem bertira girel inside problem bertira. Girela tuming girela Minister of Justice el gol attorney general, el gol president. Ito smart ay garo gul la ko mer badama mem dundi kay al sa mabile. Ar sa ngara smart tral magdung. Wai si era sel goreng sa tiagi del eli press conference. Wala ka permanent solution tial issue ni amla present ni. Adi la ru al time asay. Tamla reach out tel mora US embassy tamla do tial toy. Era ngarnia program ra tiagi dos issue al ngilul present ngira sel meeting ra joint committee meeting. Vice President tangari obrolel mora kwamra iral December. Mangulu ay selo asay. Mori ate endel mo meeting gele Rear Admiral Benjamin Nicholson gengel mereder tial kal soldau base ra kwamra tial Marianas Michael FSM. Angay si. Eleng wasay soal ko ra mo follow up tial discussion wasay. Angar niya sebelum ngoswir bela or tialon tir bela mosigi tokara mga ulang sebelum gay gitu special prosecutor merbel entas prosecutor handle drug cases merbel di even mal sebel di tadi temporary but in the long term ewegal moloy maela adol ngare di merai dia kau tutak mendi agay sa pile up kadam forward mo obisa HC meng pile up atal lamal madal ngare rabulu di maral moro. Kami imagine adult drugs. Ito nga sisi. Just imagine adult drugs nga sisi. Masih tiang dia ka muda emringi. Ako muda em di ungil. Hindi ka bansian mo na madala ka ril, hindi ka adal mo tutak. Kam tumul. Sige dia. Ya kung tas tara isyul girin smodi, di dia ka adal mo tat sini yasi. Ay gal maknitel gal. Sen muda engmor. Leng natal do southern disposable am kitilgar agirel public information selbom arrest ni go ay sem selbom druro ko oiti ko kli ko magrang engara record del ngania chain sum dia kalwi del ngare bebi ra time del bola kar gril ya kar government mo magelen blo sel chain ngara setiang natel tana mor sel tana chain of custody exactly
Sikita lo makora di imana subject simbani kam lutan mo. Dia kadire kal aiga kadire kal issue kira to kora di bring out. Atial to era dire kal ela aktire kal me askra well ni nakas kangi. Mr. Uludong am narsem dire kal me bring out ra to era compact of free association. Interesting lengal information presenter niya ang irama kasi. Lau ngarnya ada tu engge wa sales sebelo ka mga tu aktual ano kasi. Ngarnya $900 million. El kong marigel am langu offer ngira ablur belau. Tial offer ya ablur belau en warlia belau mo se el malara 20 million rabe karra. Mal mo gim mal mutal baby lo pengken. Kung may aswa ka siya ngira presidente kasi ma presidente ngarangir ngir kinetiang. A presidente dim la ka boldul wasay. Oy waisay madim la ka boldul wasay dia kan takal waisay. Di mir eray mangguk tim net gingi lang mang ya presidente tauk mamata dulu wasay. Sen man ka presidente wasay. Akmla duli wasay. Selmle offer ram rigel ra before unacceptable. Ela say gid tokol wasay. Maseng lengar offer ram rigel ra before. Akmla duli wasay. Dire kam larnya news reporter earlier wasi sera ukti temela tamir mangsal wasi nga mlarnya $400 million el bel offer ngin di segi makwa di asum wasi segi sera adi nakal acceptable ma presidenta amlang ulmay ding adu adire kal maray wasi ngarnya di dia lo mal adu le kador reng so kadire kadire last time wasi because etial change na Congress ng Brigen ang adilegal amlarnya to ko siya sumangani ako ra wala tiang ko ra mo lelak ko el polo change mo pesa Congress kung el bornya lang ko kailangan na uduswira arbe aro ko pesa maturity gire territorium dia ka kumdas we kambes en gire den maklaw maragidem sa presidente ra ato ko ra kampa di presidenta giren madengel wasitiang dia kalau klokle la governmental compact dia klokle de robo mang ngira la presidente Mogera adlo reunion morgin misadra compact so ngara mar bulu dia ngara lo tingi len dia mo bisa slogan el kita ko tal adro bela asum gum do on our behalf ngira ngaria weekly report online ringi kemora obisra negotiating team ng makapin meleng kita mesauder kita toka il ngar madad el gumdas ndira katal dosad akul soldat tara ko toka il ngar adlo ngole del sel di moren sa toka bluma ababien mongui ma information dangara social media ya soldat are on their way e dia ka ko rablo katak toka il tuabra government lo ase aldo do ngoigal do gera aldo do mlesto mlamru ngwal ko na di ngoy gid wasi hale bo malelak lagi misawdel gid di kum da so government gid rogui اقول من جريد الجورير واسي وان جريل قلت تعال دو اقول مثلا دي قال مريم التقال بقي ساعات الموضوع اللي واسي ملاني قال دو اي قاعد ما قاعد اجي مولساد اي قاعد دي قال جريد اللي قبل ترند دي قال تور ده هنجيرني اي قاعد امنا بدات التقال وصادني دي لا وصادني ان ارندي دي قوم هاك اوغير ومرارا رجل بشير ريستوران دي قدرين مرباب دي قاعد المدنله انسير سيدا ترى قلت كلوا قبل قلت تقول جد سوبي الان اقول الرنس را اللي ويرا سيمبون او دسولا بريزيدنت الجيرل تاع البيس التاكس سيستم را بلول بلا بي جي اس تي ملامو تريل بيتيشن من en la cranac lo ni tragablemente lo hacemos vamos a crear el motel roiden no va a ser len wala kimsal keltmo ya henjira presidenta dia lo sadrar adam su murura petition o si dia kama mal keltmo we are ready man agum dasu dia al salior wasi government ready dia la government am dagal tan table ni mo ready al adra blu golel misik sikta am gagal chiwa bartir maklangar retira abes el tokoy la dia al sal understand awun ko murura petition dia understand that tokoy inyo segim la mo ready agida pa hana taksiget tang mai hindi aksimbal almuguraw la akong baliran mulom el momrula ba bilingit
Len dia kata salam tang litre tiang tiap sel aku klora ateksil. Aku meral wasi elak miling dura bebira adal mikadil siobay merura petition. Makuligar tiro sih kami ramen sobi al sukumen dia kata postpone ringi magiti ngara Raul Bulu. Ing ngara laman mosi gerak muntaang ihara ringi merula teksam. Kemudian lak kuligo ni. Ang ngara mo itel teksa tadi forms edi mo ringi mo understand ringi mkaya ko kita kakargere mong hindi atia tax ran me atia kadalina mringil tax tuming mringil. Manggora mo rar mo kal sukuma ablu ol longalangal wasi me de postpone tiam. Ya kabelmenta adia karang sial ngalido sindia ka mama mal kelt mokla. Mung tekelt mokl danga pa bilingi del mot modong okla mo sugidel. Igut mokl mo ngil kad haraw. Tekelt mokl mo sugaw do da kung das gida question gidel. Leng understanding nga ako mo magitum ta. Malateksim. Obusiak kloklem ranga barvel wa aklok gaul ngara engalakla arar waldar tukluk. Itong mateksim. Presentrar ngal game omo al ngalakra waldar tukluk itong mateksil. Omo mahara den gir gara ko tulbuin mo itong mateksil. Ay gigitim gakarel to ka kumdas nandiya ka klik mokl girel. Man sukuma mo gera o ay gidil mal ke geril kombali. Amoger gid erul dat kluk ora bek lerul Sunday. Eng mo dia ka mo gid. Ora ka mo song sila ka mo harara adel. El mo dong okla. Yo ol nga siya gidil mga tmokl mangaria. Atara ko ra mal gansun ni dilia. Galmlege gester gid ruba ka harwo wilter. Lengol nga siya ora mas ng lunguil. El mrur $10,000 loan. May si. Ang akora, ang alakalel hindi yung wal di lulo asi. Agi merura $10,000 loan and mga itra $5,000 mga tmok raba bilang. Sige din rigut sa akumdas wala adal build repetition. Important gira la government mesa. Leng alta government may giringir mo haratak sin digi din adra bulua. Igi da la kada parte tel sistema mat. Siya ko di meso kal duli ka. Dira ka sibe kalwa se tiang dira kal mo in relation to that el alsil seng akni lua babier PUC el komadangel wa seng lamutul mong mas ara den king Oh, rakotul buy. Hotel buy el mong mas ara 3.6 cents mal ubeng dai time 10% ra o gas tela ara la den king. So tiay git sel dol gorni magugol el mutel mo masada tial a priority ra government mlam kat moklala el angara ududi ra government ra 75 cents per hour malum $60 at 2 weeks melang altat tial 3 cents sa sabarin mortilet hara or ngi di tigel adara ngara private dimla ka angarin mo el motor of toys ra adalo uro la government tirigat el atial ula minimum wage sa government el leader sa walong al busertir le la ara la dengkim lami matiding mas ararak el mla olengi adra la berrao madalang aklirak malam ngobreda ngaro ultortir takuk ngani arsel bak lang ngani ardia hindi ka tao sulo mrulo. Ya uriora al adim lera adra kabelmente. Mo made. Ya presidente Elia si ngari at tablol minimum wage proposal. Ngari ngara Senate, ngari ngara House. Ngidil karayel mak sa ngari. A presidente dire kal wal kora hope pergi la. Awal wasi tiragal ngari la ngal avia karolel. Avia karolel mo kasi ngla kadal abay di mo spare tirgal waseng angel mo mingil tirgal te war mur ter maseni tu al sugo mo mara udas ng asabel morseng ata amu pertel udas mo mara forward lengla wasay ndige roler ndige hope pringit tirgal ngar olbira kulurela say gidia interesting subject leng tirgal lo mes selul de suelo asim angara ududira adra blu Di giri ro ko amtengel wasya ekonomi belar al sils.
Ulgo mendellom le katilgur el angol tal de todo datiul. Desde el bonía pandemia que me relang o me sindra adra companir bela wal glorio rahmed lo covid el paciente. Mongora adu matiul. El du matiul e akot el dorur ngi ay gay ki angara ududir al mlaraser sma. Tiar rogir to ngober diak tung makit nding ngobrao del bodesis bra al selam. Ngwa bebira to il gumdas yang mo tol se triram digrelat. Matial out migration na amalmol mal moklo. Lenga bela mo diakal lungilar dia mga dura imora agir adar ngar bela yang wasi olen udren diakal sekal me. Le ulgo manguk ngaria housing market. Dora al meger di metengar bela ul morablia da madra da gut maklid isiga urere de renteringi mom ke kierni euren tu on entara to el ahmal diakal abele bora blur bela lan sils. Itiral ngalger bela ul ngartian mo kera ngabar albong available. Tidi mo kera blila lilang gazin ringi teral klubsei. Siga ja bertir siga wa adrang clear e ngomu risembran mo. Siga ko mesa bela alsum gadam mol bertiagi del trend del dangar ansele. Kedemran mo guru sia de kierni. Tila igir ya ahmalgu merar gitu koy. Aku asay the creator ateal, sel se the creator ateal nda kadiru yor. Arolela dolong ok. Ma ulmak nortiang no tatsra asay. I mean nguk kora tara aerial sebedro o mesa sarngi ding ngla bari kita mori say. Di era al time sebel lenga akona tatsra say. Maybe urgum do speram di central government nguli. But in the absence of that, ang sebedro asay national ma state government tamot mak. E morgong mo asay kada mema da focus el girela atoira dolong ok. Letiay dia awan leng sella ka dolong ok lenda ka sebedro masada say ngalagay morgo bembre. Mada ka sebedro say ngalagay hala nga tiang ka kay nga sen tiap luan ka kay nga sewringi. Le tama sa morgo ki mokkir ki. Say gidi ako tan number 1 to koy. Masel siguro kada prioritize sa activity maureor alun policy prioritization kada kasi adara ok mo number 1 esel bodo sa adara say gay gidi kam siga wa pasyo el sebedo gutmok la adara ok langi loborngi ara loborngi and that should be a bekel sales do real gidi. Hindi ka sebedo say nguk tim lorngi alon rata soft loan rata iwagal may masay kita mergodure nga kamal ko ram leso ako ra uklo siya kasi gila ta katululia a dedicated office na government let's say housing agency nga plan di wa sere kwam housing and urban redevelopment agency nga plan lo mesra tarel besula balura drong oklo o mesra rolela askela drong ok lemar ko matmok la program alay na policy na government help pra aigal policy makers el Brussels to koy and then dia katokora wado spera pala housing authority and dit yang ako ti lending institutions ngarnya revolving fund ngi loan out el morar hindi ko ti ngara policy making balo meselo makraya blur bela rosi al sugum kata address sa housing shortage malu kata address lo asi madolar ang leke del meng ngara asete kan ngargi dia kan ngara olbira kulaw madia kan ngara president madia ka uldasu lendiak sa igid el imol brain wal kora agency governmental focus every day masal lo mesengi sa igid ya aklit atut lo agum dasu leng subject el gira del tatsergi leng siral bori sa igid le housing crisis aklir nga saul was nga kay ludaw de black oil rent apartment ter kieringi ako puto ka ludaw bakal mararablik sel mara trili kay gid play kami sang say gida sem kitlang ngal gras belaw to da school ur misal sa tilalo ur ito ba siya bagi mga ngabar de gimong ngal puto ludaw magi me ko ngal yaw dudam di men mararablay di guklimer bela di ka blind mo orar kada imora subject director. Ela imora ato il iliwina news e kora mal government mal din mukul gire. Ato tial crypto. Agum daswa itirgel rogul maklol bang rablulat. Amla mo kora
akakargel wasitiang bukodira ekonomi na belum bukuruli. Aigal tukora crypto mangarang. Ela amlan nga kiliwira tutaw lel poster ngira social media. Buklol bangkam lamo question ra wasitiang arnya. Tiya kalel bukot kit. Leng dia ka alultoy ringil lo uray ka. Dia ka koltel ngarang-ngarang. Luay gan buklol bangkam amrigel debongeng. Tumuregel koltel ngara basement melu sa chirlol to. Makora simbay gitu leng tiatara iges mal maklol tokol government bela mo itaw do dulom dasuni. Era te diri pilot project tian nombre kel Sunday talbuil. Angarnya erul dartel adar belau lo mura ma ipengir. Adra government. Makriga wasing. Ngaramang kadamlamo mo reng serabul adar masaw dernya government tiga di mukul kire. Idir gomdas sudah setiak bal dir gumil. Tirgal adar besar dari India kan ngaran lo dengi tirgal ngerti am dengi. Arang ngaram kadang disconnected. Sida kora kam kora hotel sem lang diak tungu gilong bekite. We are so disconnected kadang na information gitu outside ra government gitu. Oh, era tial crypto kita masaw dari ya. Kada seltigingel a Minister of Finance wasi kadang tial $1 American may tokenize ni kadrulin mo stable coin. Nice. Mang digital currency. Ela nga kamlar sel workshop tilal bitang tilal tial Labu Street West Plaza. Matiagi dal dilli. Nga say tamo 200 tel other local government. Awal issue ay ipengir digital wallet. Sel digital wallet tal nga adar klugol ito tamo adar klugol multil mo digital currency. Take the stable coin na ungulo si sabi. Margo tamangoy tial 100 tala ha stable coin. El lerul buil 60 days. Mata tidilo waseng alamo participating supermarket tasurang alama west ma anego plaza pelis. Hindi ako dengar wase temla ko ngayon temla morning hindi kaya kita mne lulus pe lang ako rangil mag-close to. Ya mokteker siya wase ta masel tial adro mara cloud tial behavior tirma tetelir to kora ola mata malagay kita deiran may ora assess awase mang next step pa maloruri mga ta opening mora blur belaw tam karang. Anyway, siya kita wal kora. Di era tam mesting wase mal controlled. Dia ka opening mara blul adam wal government bela wal kora selba aklam dia ka kora let's say gagi do bitcoin mangarang klel kora ngau kay kora mo intermingle lo banggal ay gagi dia mangwal kora dir ka abay di sel do mesting ase okay ulgum ko ta pasra launching el mora next level ese igitang mo karang kada mo open it up mang mo sa dia nga outside del me convert taw dudil me stable coin marago cash out say lang dul ring singira era da buragal idip awasin sibe men tingar long odrok long dudil lang alge men dia mo ya kabang naisi como tenga que do dia mo este dilit lang era ngay gidle director of digital residency program siya specifically ako ligat tiya question asi government tiasel mo dalaw tiasel once sa balaw ngarinya udaw dal bolo la ng government every transaction ngarinya transaction fee lo ngarinya government ang angkel malumang enyo say ndiak makmula say malsugo man tiya ngaral botong urnya government ngaram kada remurter ngi and there example til ay gid mo say for example at sumo ngaram lilio so malsen daw dal mera orior malubang ngani amasang artiang tiga cml iraiga makadi morse margo el adi sending in mertiang enge ngun mo kiaser ngi ang $20 ngun mora amasang mga example sa igil jadi lokal el partra oy aku ti lokal din dirgan open it up el mo sa edel wasi al sum mga artiang waira udo del mora al sum ka ara klaro sio bayar gaw let's say suata besel TV el camera en dirgan bol sa los pergin mora Amazon unless ta accept niya abulul adro gir kung ana mo sel los per hindi ancora di gumdaswen away gagi del information na girel el parte tial press conference letom la sisbab trudra al sel migiril misao de mira bekel sils
El asel buk mal imura to il soal lungi gidel morngi tial to ra ipaf. Ak monguyura artikol la tia belaura sentilo de la. En malo o tia bulgula ipaf. Namo lu ira itiang ramok te kerngil toy. Mo si sakr gidel momdu lo mesa ungil magitra blado ol todo de dergi o sakr gidel momdu lo o rur taudu de. Mlamo lu ira. El asel gotel aklau lo kiagara ipaf. Agabel meter bela. Sel de bon akmal moyriak maseng tiang tigal adar bela o blora ipaf. Tumlo mesu tiang dia. Le sel gungoy ringi sek derira ungil meeting. Se al sum la mor ragal de partnerni indi gal gire del blans. Indi gal gire ngania deficit. Gire del man bedulo. Gire mla mo bedul waseng makarak mutel wan dalal oitik madala 25. Di uri ura lu irak e abela autotora al bulel mabelsel. Itir gai gidel adal masawa der gid tir gai gidel adal atendra ipaf ma question na wasi. What happened? Kam gor otiam de sem le tiang ngir manga blo ol diuringi. Di kora man no blagan ngo mes tial ngara artikol ra New Zealand. Tiadi ngi mo su blo yakyu di mangara dronge matal bodo yakyu makmi ngara lom su ra yakyu ngarngi ya bela di merad mo or mo. Dian say gardira kan net tatsing na last. Tial fiduciary du tiang association of fiduciary APAF. Say anyway, yeah, self fiduciary say a keyword say it's a position fiduciary du this is a position of trust. Makaul mangaraw daw sel drolela mangaraw daw mar adra belu tira uspe galu daw da girel ngari yak tom barang galu ngari mendek temal le galu daw mangarngi sel tol wase uspel ma ortel ma otobel galu daw is just as good as the people el tira implement tial toy mang kada wase al sugum mete mo sa dios tirgat agot el gere ora idung asi tirgat terwat al mlora e pafso mo se ve lo mesa sendia kamera ngarngia igel maclol el lurior ra blur belau for example atko era compact trust fund atko era ro PCC ngarngia endowment fund ngi ma igel do ngel wasi ngarngia maclol lurerel el mangalwal wa udaw del masabak legal program di history tiya gida dakat albit salbada masa history men mutela albule la blur belaul ra iga etangaria kerdi besel lo ais tangaria dakal giril ngarai ge jo milil mal jo milil Benya omosuba ngarba belum suba titul musuba ndak saya mo understand ni ngwadi do la al hour da kadwa de wala kora ngaraklen sel toy tim nobel sel ngal mestri tigel kora o incentive o mse tuk tim rar se india kalorar sel wasi tianga o se akela udo boy le kam kara yung udo boy mul harara adal mang email dia ngal contribute ni se gidia abai di swal di otngi ya akabar nora blur orior len akadam tengay gel atira blur orior dia mal klo sertal beri pap se kata betul kalau adal mo. Masih. Koltal dia. El andia. Barulah se at least ngari adal dia ngari sel sense of commitment tertir. Saya actually maral fiduciary duty. Tawa sa sendia dia. Jangan duduk dulu. Jangan duduk mana kata mau kerasi. Kabo kau ngari aku dah. El andia kal saya gitu. Soal mau touch saya gitu. Dia gitu isu akan pakte lelang ngarngia tiang ngara 18 December 13 ngarngi sel ala tigel gora soldaul me el mosabri law ais el wal gora workshop Michael Siobaira belur belau tigel interested amo akuna bes ngit temne sendringin me el wal bastriate alla igal local business el wasi al sumum sembriar el offera blim warulil gora mo lengil sel mer soldado men sel ma blim malubang leche blim se gora oriental ngarang kle to wasi kam garai
mo madangari tegil teal magaray gut maklasyo bayargaw abla gut maklaw masel labon nga teal kosi sibi aklasyo bayargaw mo madangari gele gora Scandinavian tourism room and board bread and breakfast style so you know that's a very positive move forward yakmal wasi ngire lemu tulum sisi aurior mora other belau tirangania teelir lo blay se el melolo offerably real mortaidi dia kasi dal dingar wa social media dala say ara nom dia lo tel continue dim sub ngi sel mora other you know ay gang ay galuk tastal le ngi al sugum kada tablo wasi ablur bela malamol maray la ablura akal soldado mo cloringi ngire bel lol ngaseo tirgel adar ay nguk te lela udo del morarek so mokl dia dil government tam sugo dia del government ma dia ka tir magasail adro laba inside information lo dalit tiang akmal ko lo sila gumes asani wasi I hoping tiang angarngi dia ka ditulo say sel omul mora Chamber of Commerce en umyang dia kali Chamber of Commerce avia kalbek la adar rogu member Chamber of Commerce malbek la adar ngara belu ngari at elir metel toy lo laba information na Chamber of Commerce mangagum na sa government mendira lo mesa sa segi deru dia close el meeting of course tamamru ringi di giral mo close pa der mang tokal at sel bong en sebil avail of these opportunities economic opportunities in market kita ngari tira gidel tokor ekonomi maktirekel kora sokal sa atangak la ada baratak alensit tokora ko vida mal koragi amil kotkip engiam la udu uli al mutul tara investor mo eling wal koram lonya di pon kating ground breaking ra hotel ador basas alol gering wase palau mangrove hotel mong tara tele la audasul blal ngerinya adel me investa ududir ablur belau mo akmsa atanga kil mosbel guk mdeswi oase emo susera adel mem tol ngasher bla bla adel bla ada uspe o age gidet toy tiari gira soldado mse adel guk ngara di private lo shiga atanga ngake gambesa sogal ngogidel mora atokora social security leng affecter nga tel el du rais Israel alsilis بكده عم تنقل واسيسين ملومريق البويل او قليل اون تروي متى البويل اون تروي البويل انت لو بابير سوشيال سيكوريتي الميرار وكل ريتايريز الواسيجل لينجل لا ودود البيسكميو على اذر اول بي رغلو لو عملو دياك بلو ايسي اجيمو موكسي كده لو جيم خلوق للغورغميو موكسي لو جيم خلوق النور ترجل ديسيبلد ترجل غانيا غريور رابطين mong katokoram lo kato tao da retirees ingi atop da babir orbira lulaw el mortir el wasindiak tia so ibdi mel molbri ma da do amlo awanay betungul mora karkri magumdas el alsin se segid el hangets adira kaltob sel iwatas el tirob dra akarkri a temporary I see dia kal segi da bodul tuiringi el almor madat wasika hale mol mala o mistri au dudir tirgang lol ngasong saigel ududil ngarabang egid do mol mel kati tagang ara tele la aldadu marbek la da wal gora gilengel wasika me bod le lakle do ongi ragril waseng morger awan sa atoy sel bora ragril يا أموجرا بتقل الأدرى هلا ما قد أدرى نيوس المركض وجرين الواسم تيان راود دسوين برني واسين دياك عندك جالس بيجر مساعد رجيلين نعرف مثلا كرجيل أتقول ما أتقول دياك سيد الملقول الآن كذا نعرف مثلا كرجيل من مسلم مغتي يشيء هذا بورني الإيمول بلو شيء سيستم رقم المنتل تنقل ألسيل التيان ملومريك الساندي يكوك مسا بابي لنيرا الأدر أول بيرق لولاول لوت بلياو ريزولوشن ورتي لول ديغرا ارون را اس ماكرو اقرا من شي مبايلك واسي غرما توقع نقول مرا غرغريل كما دير غول شي بسراتيغيو لين ندير سيلا بوليس الاريسترغاو
Alsung mangara ka kanil. Kita melamar ako tum to ase kada. Manmol maringin dia kasi inmutu na se. Madawam ko lumo siya ngira ka kanil dia. Dia sistem dangar alsel. You are always innocent until. Maumawro raw ngidil werem. You are innocent until. Beyond reasonable doubt. Mang top daw resolution all will all time ang tilob the house. Imedi era senate ang wadil ko radir glory ringi. Engya toda bebirar adra borda. Lo digi a chairman tir. Lo digi a CEO tir. Makora man morar mo asitial government tir gid digi lo marana system. Alsum kadang ara karkanilak makaram lamo guilty. Sum kadang ara karkanilak makara all digger nga. Legi dang ara karkanilak. Mangway se ako 2000. Ya krisi ber babiar adar olbira lulaw. La matra adar social security. Aqua singrama o era kurtel babiar ya krong siya presidente. Lengal presidente ti aborda la presidente ngwal di regl ngara raw bululu asin nga kadika ngaral gudengi. Ay kam la modingi lo reol de galo long mes la victorio Atau merul lol oida igal borde bagrar at adi ka klong modingi ngal marredo makmo simbay lo sitel government tergit gele to ka gel waisera al sel de galo dengi. Mon presidente adi galo dengi olbira galo todo abengi matra adra borde mla al diget tirgel sorira lol diget tir et change in morsel. Makmo dengi wasega ngilo aga pili te kapim no adra news. Mong marar mo lo asing ngarama. O olbira kalulaw. Al sugo mendia kalau marara social security ma opinion ringi. Yang ngarinya turun olbira kalulaw do ringi lo asim public hearing. Hindi gumda sa igel ro kul elanga al simre LCS ram dala ka ringi. Hindi gal si edem sa ringi ling. Ngar ringi lam sa ringi. Makora kakbul waisel esel debor segid el tretele la do kambes yak mo simbay ra mkikril el dabe el mkikril adel lo ngara ngara abun madak tertial government ringi. Le torrogra tirir e matra sorir. E de lo tira kara la Malta. Al Malta di la Malta vedere che tu. Dim como de bora senkio, e rupto is olab. Di de bora so de la engargri oba. Mo ti de ma bor so adam mo ko klub mul mangarandi, se le top di se amora baviere se abo tira kara ni mol bolo. Ngora mo gureng setiang o misaige man morar mo ko ngarama executive branch sa Malaban. Idi kasi edun wa henjira adra SS wa sigang ram ko miru. Ya olbira lulat bodra melengel amatra omrul bladu. E wa sigel tobra simbong megel lo saudar adel girela SS. Adi kal beral to boy. Mera ka kari lang bakarang. Okli olbi lang. Ngolabal mor olbi lang akna confused. Awun man sa bring it up ang tiang adire kal ngania omsu la ku lira adel lo ngora raw do. Iseri li olbira kalulaw to e melmon meloldo beringi. Adi ako omsu ngarang kana actuarial study. Why say? Dia ka omsu bel ludo tilo del mora SS. Ise yari guts mede rawla. Media ka totengel wasen tangaraw right tumang ngaraw wrong. Di olbira kalulam na decide wasen right tumna mo umatra adrasa. Tirgel gugululaban mortil adra SS. Kamu otio desbe. Ya tiang tokoer ora itu kada de bor sei gidele decision ra bordra SS el ultimo dia SS administrator ulaitel tul dosi siung im telegi del babier el matra SS board ngoyal ngarngia ultial tokoel gire del ngaka omes tial tolo se ngarngi self foundation el gire del kida amrisi ringi hindi kita mla oiti decide del oiti margo umdao ara lel mangrang tel masader ni siya dia kabal ngati iti alto ya ko el asel el babier el babier nga labor lo mata sa igel uleng nguk mlo di atam lo terminator Mr. Tul ang ewi del ul of course sa igel wanal morasik sa igel subjective mangkuk kata mari ate lela Mr. Tul mo oti asay derngi el mo smao the clear na her name ra igal toy
Hindi siya number 7. Siya higit akmul bet tiya higit ulit tiya to. Siya number 7 na wasay lack of confidence ra olbira kalulaul mera tultul. Ay say. Wa wala ka klaw marang ra olbira kalulaul mora misulay tial ngaral niya ungara mangatmok lagi. Makari ka mora bor. El wasay sempre parte de liberation kami. E kami hindi ka mo komilyak kal board di kami mega decision kami. Mandiya ka mo ora para siya Senate ang House ng Olvira kalulaw. Kami ay leak, kami independent. Malsuko mga niya reason siyang ram ko mabal. I mean, hindi gisa through ulen ang arsi. Mangbay ko ra o til wasay tiragang alam lorim. El wasay mo tabadinggang maulum tumloruli say. Siya number 1. Kadiri kan mo touch ra against nga ra tiang preliminary injunction and tiang permanent injunction balgula wasay se akorta dim lokut maklisay sel te la karagri la dir mo maray ela tiagi ra bay gerik el albla lot batia bla reorganize ma hana bla bola former chair bla bola chair ma administrator bla bola administrator en ngaradru le labor sel preliminary injunction tidi oiti mula mo dia kabel guling because it temil attack la tirgagi del terung el mol tutak la mel anti kabel gul meng tiang ama permanent ruling gum aigel so say gidia that's number 2 sel el babier el matra abor ma chairman ama asarung gorgil babier eleng dia kalbol address sel ngia foundation at toy self fiduciary duty. Say gidi ako tel masadra tokoira economy ma albuliar mitut. Albuliar mitut. Hindi sel tokoil wasay. Se even akort mo direkal dimla ka address ni. Sel wasay tiragal ata ngarngia ngaralir ma as a board member. Tiragal ay operate independently. Mengarnya angal alir protect ay ka lurudir ar adal wai ka lurudir malang marbek adal angara ka metang private lurudir malang se ay ga amade el jakal subject el mora appropriation ra oi tel katmok tel balgat makli abay di facto en sebe do sang appropriation etidimle partially automata udo boil mong e margo ay gel unfunded ay gel dimla ka udo boil blel el order tiro así bom haray gay masel bolo la udo tamo la udo tangal mo haray gay tamo malay galu udo de bla tangal say dim la kal klisi ir other olbira kalu laul smiga additional fund el harar tal supplemental dim la ka klisi ir lo siga udo dal moiga te di lu meslo así bom nga udo dir tir gay gidal adal mutel malmel mutel harar tir meng se dia kal akwa say mengira dal mo tangelo así tial board dirga persur sa igid el case al ubetam la ay ga igid el reasons at wasay sel bungu gal reasons ang wasay wal mil attack ra tirga igid el terung el mo muru tial tutak mga ulm temle reorganize o tabadingal administrator masem bulgula say tial decision ra court and timber gol wasay igid tial preliminary injunction ta accept ngi el decision segi ra bay dia dangul gori ra chairman bay mar adra vice chairman atachi mar treasurer rulu ko tirro ko il adra bordo Disil Gomez sel babilangila abord del mora termination a CEO en wasiagim le vote unanimous disil obora signature etite dem le saing auresta dim lagat sai blanca signature tirm ngo di so allora recorder sen ngani imolto il dilia a former president Tamir Masaul blol digu blol se suma olvira lula mo I say bo impose on the swear aboard the commission sa government in blol mle statement ra former president ro siya kami akman la mo micro manage ngari ngar eliu misel boda gato ya sistema matamal ya kumda so right now ise atul mle dangari la adsils a presidente vela di ngaral lo dengay ya olbila amatat tigal mrula wa siya kargrila masaw den biandra tira igi the latest ba bier mora chairman bay mal dim la ka solution offer gi wasi metam magara
tial partially funded the supplemental benefits. Ako sem partially leng ndim le $50 haraw ringa rest kidal contributors members adim le kidal mawduda dal mal haraw ringa according al mortal la aluru ringa aiga. Ndim la al explain lo say maila comes fiscal year 2024 by July ikatal amlango abe esal budget mengosisul treta la moral setial budget el tirgal adro olbila di mo pande say kamiul adra board el am duigal tol gi molgo motta bada udo del harartia because a president tablarli tamla tom temi arael mela say arael magtugod bay sa la mesa tilo say tial reform se el happen el al modela 9 months ikatuk mo osmeria besel liga mong sa la mesa tilo aseng ya dicendo mesra tial si singira government rebela urogir o si utleta la mirun mora pension plan ra o ragaram la memo a government di mna relia roller accordingly impose round the swell magda blats ra dar to bokaid billion sigida gum das sigida that's what's happening today ndi ka longul sel aktra SS magda nga ra le tira di mo mil impose round the swell girelo mam dimne sigida ako sama mil dulil gir SS ya ako meso teme dam arsel sebe emil gukti ngara ko na di swam tokol mongol ya kan tiay gidel akti waktu ka di wasay kita albang ra senkiora December 14 di mate la ngara tri club century ma turu meru club sei mo turu meru enga December 14 Maisi. so akti on hitro say kita bet adro guya ngaria udo swet ding bralangar alet akada mogut maklir mo senkior say gidel silsa mailan telle at sum guk ta adro electrical candidate en telle ro bay gidel silsa el mogil musuber tir em color tir mo da tir for example at sum ko marara atogara minimum wage moger tir wasing malwang radro ulir alabong ang sibel mo ngoswit tial toy ra tax sa PGST mga raw the sweet director PGST ay gagidal mo cloud policy ngara ra social security ra pension ay gagid ya mo cloud issue klugol mo en malamol maldi issue ay gagid ka si ka solution ni hindi mo sa gida di so dulo sa telle la sa kami puedo dar con los sueldos de sentio al ta seguir el decisión el git a como mega change la tiagi the next 2 years ra mo el moro rogit the next 2 years al government ngarnia arbibiram gre la del blek ngaria te legal meter tira kambes como sa dra tokora senkio mo kokora makelka wal bla bola ka interest tira igal tokora senkio magugere tiro si conmigo com senkio dia what for but interesting el toal tubdiam grenal what for jadi tingin ar adra balatics mang akomodasyon global goal bodo dengel wasi sel sum ka adra bela tiya ngar elem el make sure que kiastra bouter gaw le klugo gol bela utur ol sem dia utur tigal merred regit lengel mo merred regit utur ol sem makul sa rogul migren adra bela wasi bombre sistere bobout en global goal mora bulwadr rogul dik mulwaise gamama umbral wasi ateal ramal gosoam apart tra sistema de kiralse sel el government dangar al ser el anga government ateal el diakal sebe el muurab malub kam mook malub kam masimrang rem ratoy swaml mo ya kum daso segya de umrar niya ra belaw rogui sel ngar niya swam mangari on team mangaria giram girel tel government kami mok medir algiun le eduli le mereder belam sabak regar sey ya ul makadangara government ra democracy maktik mun morise nga ko amtira makambe se malbring asuliw lagi uk no soal magi all town the swam di nga niya to bet se program ra klugu ra ngar eru clock ngaring gel bigram rigel ngir oreng Chim Gaselrat. el betokol itakrbelal silu rairar
Gigora so mam lo wal mestia mangkuk ngalo der gidra era Christmas ra. Aigel nga lang kle litak rbelaw. Droba si rablur belaw ra al mer lang ako mal sulang etia takaw si sak me igang paguya ko el was a Merry Christmas brother belaw roko. Ay si Merry Christmas.